Ulesina sambangene mukela kunasi Simo selitulu bule makhaya sanibona nasibuka namhla kusihlwa imvula nemoya siyabona ukuthi cha imathuba imvula yabona uqikala ngagcina safe khona ku 80% la iningizimu yelive kanti kubonakala ngathi nelicwa lelikhithile la esifundeni salapha eMpumalanga Kapa kungena khona lapha eLesotho babule makhaya kuyabanza kulento Tindzaba kanti imathuba imvula ngagcina safe khona ku 30% lapha enhlane live kanti ke kuyofika khona enhlane live nakhona babule makhaya kufika khona imathuba imvula ngafika khona ku 30% umoya ogijima ufika khona ku 10 kilometers ngeli hour kuyabanza kulento Tindzaba babule makhaya kanti ke nasibukela ngini la kusasa siyabona usilobele silenjawo la mafowevula ngagcina sayafika khona ku 60% kufika nala eLgwini lapha eMpumalanga Kapa lichwasolo likhithikile la kuletinye Tindzaba kuyabanza babukela emakhaya kanti ke nasibuka langeni la kusanesixwayiso sesishoko ukuthi kunemvula lematima lebonakala la eningizimu yelive lapha esifundeni salapha entshonalanga Kapa babukela emakhaya sicaphele ukuze singadali tingoti kanti ke sixwayiso lesinye lesisakubona ukuthi na solo lichwasile njalo khona la enzaweni lapha lapha eMpumalanga Kapa babule makhaya sicaphele indlela lesishayela ngayo ukuze singadali tingoti babule makhaya kanti nasibona kufuthumala kwelive la eGauteng siyabona ukuthi la eJohannesburg itawucala khona ku 3 linyukele khona ku 16 liyabanza lapha eCarltonville ihleti khona ku 15 emva komadina Vereeniging ahleti khona ku 17 sinyukela khona isifundeni sefu lesikhulu lapha eLimpopo musina uhleti khona lapha ku 26 Polokwane cala khona ku 8 anyukele khona lapha ku 20 Mokopa Ncinyo uhleti khona ku 22 phela belicala khona ku 8 anyukele khona ku 20 sehlela endansi esifundeni salapha eMpumalanga esikhukhuza uhleti khona ku 28 emva komadina belicala khona ku 10 anyukele ku 21 Carolina uhleli ku 16 emelicala ku 6 anyukele khona lapha ku 15 sehlela endansi lapha eKwaZulu Natal abavakashi lapha eThekwini uhleti khona ku 23 kanti iKokstad cala khona ku 2 anyukele khona ku 16 Richards Bay uhleti ku 23 emva komadina babule emakhaya singena khona lapha esifundeni salapha eMpumalanga Kapa lapha eMthatha 15 kuba ngicela ku 7 anyukele khona ku 12 Maletho ayicela khona ku 2 anyukele khona 11 kanye neCredo kanti Makhanda cela khona ku 9 linyukele khona ku 13 sehlela endansi lapha entshonalanga Kapa eCape Town inhlavu yelanga iyavela khona buka lapha tawufika khona ku 14 usicela khona ku 7 anyukele khona ku 16 Beckford West cela ku 6 anyukele khona ku 12 kanti Riversdale cela khona ku 7 enyukele khona ku 15 esifundeni sefu lesikhulu kunadodwa ngababule emakhaya nasingena khona lapha enyaka for Kapa Kurumani hleti khona ku 15 up until nakhona 15 Calvin cela ku 6 anyukele ku 13 lapha eDR cela khona ku -5 alinyukele khona lapha ku 12 babule emakhaya zingena khona lapha eFree State lapha eSasolburg cela khona ku 4 nyukele khona ku 16 Krookstad cela nyukele khona ku 16 Evelcom cela khona kwapha ku 2 linyukele khona ku 17 singena khona lapha esifundeni sefu sekugcina lapha eNorthwest babule emakhaya lapha eKexton cela khona ku 6 nyukele khona ku 17 kanti ke lapha eTown lihleti khona lapha ku 18 ngathi ngilokho ngiphathina nisaleni kahle.